katba ke election jit nongmi khmat sheki ADC kala penjalan san riu benai hakaba ki MDC kilang yo alat ban penkre yakane ke election sheki district council hakaba kila yo alat ban jom na ka parti ke bakidan bat ban lej rong no sheki we ki sem ke ba kham klain ban penkre yalade kumba kalong menta kasengi ka khat khandai tarik rempang ka National People Party kala yo ban piang burom ya laingut kiri rangba na ki we ki seng ki bala penyeso syaka parti NPP ki bakentop UMDC ke mau kerwat uba karena so syang UMDC ke mairang uba bat scam rentetang baru UMDC barim ke sora uba Donovan Karwalang yakni ki laingut ki badang syuan penyeso syaka parti NPP la pediang burom dau national president ukon rat ke sangma ubalong menteri rangba ke jela lembat arngut ki sembut menteri rangba ke jela kata uba persutun tensong bat uba senyau halang dahar nalor ki MLA MDC ki nokit kam ke parti rengkat hakmat ki nong kersian jong kini ki laingut ki rangba kabalalong ha office rekam ke seng NPP hala shumer ya ka jing pla ka rong jong ma floor kandiat ya ka sembol bade ka keteng jong ka parti ngai ki breu ki digijo isa preston Dr. Amparin berboro masih bahalang kepada nanti kita ina keju kongres awang ia dalam masyarakat Profesor nah kemen hangni wala da ngadang di buat mai parti NPP ring so bang ia dalam keju Shibun kinong trade jong ka NPP kepada ina ka parti kongres. I would like to thank our Honorable Chief Minister. Bandrung hangnir kabat kinong trade jonga kinong kersan jong parti kongres boro judon boro cikata. Nomor ngidon hangni isa preston nakaban ay kubleis i Honorable Deputy Chief Minister Masnya Bahalang bat ilaling yalong secretary hapo ka parti kum kinong trade jong ka youth congress mosa yadalang po ngidon hangni ya Minister Dr. Amparin Bendo Syang ba ngindrum no sa parti NPP Henry namar ba kajing dawa jo kapor bangihat ban sutu rengkat-rengkat bat kinong trei kinong kersan kasimpor do kata-kata Henry kamslam bat menta ngilalom no kum kawe kaging kasambat pi ke parti NPP kawan ai kubli kerpang ya ki parti functionaries jong ka NPP hangni nado presiden jongka national president i state president working president kiwi nong kitkam na kaliang jong president kinong kitkam jong ka women's wing na kaliang jong kinong kitkam jong kay youth na kawan itu ni doni president jong ka youth jong ka state pakit borlang tambalong habiri bakani ka por sumunong ba ngiladi kejut ngila wanbiang kajing stu jemut Netua kipikum officer nilong pulak baha berkamtam. Kapor menganang yale ni kon election ikesan nga nakaarjar katra berkakandai. Ila penjob yang aku MDC. Police pun Pak HS Bindo retiat MCS. Pada hapo kajing film pi kejopi ka blok kabangin sa form sen. Po kajing lam jong Presiden Dr. Kiki Nusri nisala bani tulang bat nang pengkan susu ya ka parti. Ngapun pau kicengai kubelai ya kinong tre jong parti kongres kejungi ki bala ya so no bat ka parti NPP wan ya perkhat kumnong in le nomor ba kajing dawa kat kum kapor habang ipet ya jinglong jingman jong parti kongres la kalong ha central la kalong ha state la kalong po ka district la kalong ha kisnong kitao ni bagi padba kilado jing kerman hadu kata-kata de halor kata ni persang perform hai inembar barit kumbanyo pramut ni perkhat but kata kami ting barit kalalong kabasiso abala sude banong bangi de banlen sa parti NPP i le perkhat ru ban form sa kuwi ka team ka komite kabaso pusangut hadin kata ni balong sa kuwi ka executive committee but kata ru barakhoy dakoy kasur kila mundur bandung no siya ka parti NPP day hangta ni rasul scam banong ba hakajo asingi baro no do district president jo ka parti congress block president
ki महिला jungi jo parti kongres tukasi youth kisama jungi youth kongres kilari sandot haka atrik jong mentau benai but ka kongres jungi mensuara ka burom ngani tuak epi bawarung minister dan batip abadan barung MDC dan batip bawarung manu-manu dan batip supena ba otal dan kongres ngai nai ya kemensim ka rukam organize jo parti NPP kalong banten sngo tenat susu ya kibru dari condition tajumpi kum yangi ki badang red kalong kajik ay musim ya kipat ba kinong kesan yujungi bad ya kipat ba jong kajalahi barakoi apo kajing alam jong kini ki ramba nangai skam nakaliang jungi ka makurat blok kongres komiti berka sakwas kasils sorry ka bentuk ba ka NPP ka bangin sa rungno menta insap pelong dok pelong senam ya ki blok jungi ya ka distrik ke jungi nomor hadu menta nadang de tang banga ubala ada sani ke membership nri ono kini ki member jungi impat yo pan le ekta bibi kini ki sngi kini ki ngin sayo pan le te nomor kata subara ai kublai pi paro ban nganom don sibun ban kren nri ngapa ban itu ipi ngidon hangni pati ka parti NPP sa ngidon nakamata bantre nomor ka mandit jong pajba jong kejela kara jong pajba kelasania ka parti NPP ban yalam ya kadi kejela ngiru ngidon ke ta ka jingsungo ban ba lada ki pajba jong kejela ki ong bangide ban ai ka parti NPP ban yalam kadi kejela baleng ngimlong bandrung bertepi parti lane baleng ngimias nokti ban ai kakti kamon kakti kadiang nakabanta ban patkanyi kan ka parti patnang man yo ban penya chat yaki kam jong karoy kapar kasuk kasan hakan ni kajala ka jungi I ma perston I mas ni walang ibalong kinang maraba kamat batiwi kiwi kinang ilam ingets kam ba ginangla banora ikjinjob hakan ni election kam tam kan election MP Bansawan I madam amperin ibalong kandidat jong parti NPP nangets kam balong ba kajingadon mentalang kajungi habang ngikum ka parti na po kamokurat bangits kam na marang bat po sora ngin ay ya ka contribution na ni ya ga jingno senyang kajungi ban pangkhan jusu ya ka parti pangimdon sibun mangkan hakum ko ni kasi ngin pasyang mentre nang ni sakmat ngin let sigisnom ni haban penkeladur ya kasan perkat jong pajba gabi kabalarong ha gidono ti mensim ha kajabing jong pajba pan persyai ka parti NPP ngin persyang balik masai pan petkut ha kini kisi berkempor banawan namar ba kemdai bangi tok ngiru kongres ngilap seni ya parti NPP nyapa pajba ni temantang haban ni sai mangi ya kadi gabi bangila penrung haji mujud kat pajba dan mar kata ngasubang ba ngidon hangni ban ai ka komitmen banlay sigi sunong kitaw banlay sigi jaka kabang habban wara biang ya kajing syania jeng pajba hangi kinong yalam ningkong bat kam tam nila ban penjob election I Dr. Amparin bat kam tam MDC election banwan bat kam tam hawar jar bupra ngangis kam ke NPP kasas nisar marway hakan di gejala ibor kawai dan mar katangan pun kulo akan dikecipiran dengan beli sebun ni biparok beli sebun ya kajingdon jopi ki porlok porjor bat kamtam nangis kam bakani ka parti kanang Islam bat nangis kam ka parti NPP kanang la banyalam hakwi pat daki post nam ki banangan nangis kam I sa korat jungi nang Islam nang la banyalam mi kinang bat ka parti kanang im nangis kam ribet kajat jungi kanang im te ngan perhat hajai muka dengan oi piwan ni rak tilang ha kapot ha kapot ha kapot kumai sejang ka sang perthai matip tang kawai ba ngarung hangni banyo ban syakri ngila trishtom ba ngai kublai ya tinong ilam juga parti kongres ba ka parti hi borok kawai ti bala prilenti yang banyo ia kini kebentah kini kejeli diklaim daklen ia kita ki bala penkyu
ringkat bariba karnes so siyang hakini kapor ngire poilang ni donru pinongkit kam jong ke district jongi ke Eastern West kasihil hakini lam jong ikong Biolinda bat kumju ki nongkit kam jong ke blok kemairang blok jongi bat imei pa bat baro kinong kersan ki ba iye ki jongi ki balawan nang tay na mairang bat kumju na mau kerwan kublai shibut ep baro hakini kapor shi ka ke yin jong pi dai tang na kawai kadau ba kata tolong ba ngayo i si sha kumbalaong ki wai pan ya ki kam ki ba kino yang ki ba don ha ka party but ha ka government ki le shibun ba ki na kabenta kajing pha jong kejala kejengi kumta niru hadin bangila perkhat lang baro kinong kit kam bat namar ba ka party NPP jongi kadalo ka ba thamai hapo mairang kalong ka challenge ka bakraw ni sotu ba kalong ka jinge ka bakraw ini denrai ni chip ni shimye ka ni kum ka challenge ini kum bangira trash tom men bangidang don haka party congress ni nyai trash tom kumju knang ba ni nang la ban kentiu bat ban contribute ban no senyang ai na kabenta ka party NPP ru kumju honorable CM and all the MLAs of the party. As one of your family member in this evening, just because of one reason, please use me and help me so that I can serve fastly my people of Myran. And whatever best I will be able to contribute something for the state as a whole, use me as one of the tool. And shortly, I want to tell you when I was in my college, when I was doing my research at that time, I come across through one magazine, and that magazine is written by Srilet Parnu Sangma. He talks so much about the tribal unity in a larger aspect. We, the common people, we don't understand that we, the tribal, in politics, we keep on dividing. And the people, when we leave one party and join another party, many things they will see. But as a leader, we understand what is inside of our heart. We are here. We don't demand anything. We sacrifice everything just to build up for the betterment and the future of our people. And there is one thing that you see nowadays in our northeast politics. The mainland India will not hear us if we keep on dividing. So I found that this party will lead us to a way that we can unite together. This party contested an election in Manipur, contested an election in Mizoram. We are proud because this party, the founder of this party, belongs to the Meghalaya, and he is the Meghalayan who make our Northeast proud. Party I play iba batcam bariba karnes golong di MDC iba munta I play ru kumjo ya baro i nong kitkam jo party kalong tuaraba hadu kata bat kumta nga kumwek MDC menempo sora ngeploy banya don lang banya tray lang bat kani ka party babon ki kiba Chief Minister ujongi lole. Sir, in your leadership as a Chief Minister and with the council of your minister, I have seen the developmental work has accelerated in our state. Sir, the state is moving forward with your various schemes and programs which benefit touching the common people at large.
That is why myself also with the work, with this achievement of the party, now I'm joining the party, the NPP party. Ai kublai ru ngam sem nganom la ban klet ru ya hakani kapor ya yemale sora ijungi iba lemba ke jing rei ke jongi hapo ka sora konsensi babon kikam ilale hapo ka konsensi ibal don hakani patam kijam bangaru lakloi bane don lang batpi hakani ka party bane rei namta kari bat namta kari bat ke jela ijungi barokoi. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.